Talofa wa tamua la Samoa Entertainment TV mayapia ay si mayalpafonga. Wo otula pa ilo fanua vai ngai sa e lata ile sami o New Zealand le fa hale ma watu ai fa tau le si fo o nga sami matimu nga mamafa. E tala le tau le ofisa ba ai tau ma le vai ngai matu o kilani timu na pa u ai tono lusu fai tu la watu sa matimu nga masina peitai. Na iloa lava le si itai o timu nga na nafim fa so loi fai ina lepa lolonga. Matu mawai pe fo ila pata inga mo vai ngai matu o le Bay of Islands i Aukilani. Ai mol tatu tunu ui Samoa nei na to ulu solo timu ngai lunga ane i le tele wana nafim fa solo mai ai le po na po. Ona o au susu o lo anga i mai matu i sifo. Maftaula inga wao i vaenga i saute o Samoa. Ai ono iai lava se taimi. E mama ai timu fa tau i nisi fo i o taimi. Na i fai titili e pe ona va aia mo na po. O le aso e feo lolo a o anga i atu au susu o le tau i saute. Ai o lo tu maua i pea lapta inga mo lo longa ma timu nga mafa. I vaenga e a afiango fie. O nā tūlanga e a fuai timu nga mamafa ma awaoa. Ma se e awala ma tafaala e lolo vaia. Ai o ele solo. Nisi o tala watape nai nei le palo tala i titi le tu malo vai maunga tolu. E sa ili ai se sui tūlanga. Ile no fo le tu malo le wava no talon tu ole malo e lona faipule. Le fionga tapu nu u Niko Li hang ila salus fluiva November tu sanga na tenei. Ua failo mai e nei le ofisa palota i tangata palota le tu malo vai maunga tolu. Le tapu ni a le tu mawai o le lesi talaino tangata palota o le tu malo le asolua sulfito Januari lua o lua tolu. E peo na whaatonuina le fonfetalai o le mota faitu la fono. Ua whaatonuina e le fonfetalai li o pali ita eo maspau. Le ofisa palota na ia whaasolo loa tāpinanga mo le palota la itite le tu malo le o vai maunga tolu. E sa ili sona faipule o le pali mene mo le no fo wāwa noa sa umia e le fionga tapunuu. Ile whaasilsilanga mai le sui komsina le ofisa o palota le fionga maunga fetongi va ai e nafi. Ua tala toile avanoa i tangata o le tu malo wanga va ai palota e le stala suafa. Mai le aso sultasi o Januari o le aso e o atu le aso lusul fitu i le ofisa au tui mulnu. Ai o le aso sfuluono i le aso lus fuluono o Januari. O le anga i atu le ofisa palota i tu e le tu malo. E le stala i tangata e mana umia. Mai o se avanoa le namo tangata uma wanga va ai le stala i le taimi. Mai ano noa se ie pa e ilumo le fale i loa tuai le ufai ngā ruenga. O lo omna umia na faya le stala i le na ainga. Wai nei i le fitu se lau walus fuluiva tesi maleono, miliona ta la tupe whaanganga, whaale wau maloa Samoa e peon whailo mailon faltupe tu tonu, International Reserve. Ai ua whamawina fo i le faltupe tu tonu Samoa le Central Bank, lana polo fiti po tupe mamae 5 miliona ta la, mo le tausanga faltupe lua o lua tasi. O le lipoti talua i nei o lo ilunga o sota inga televavave al faltupe o atangia ai a afianga o ngadwenga whaatino le faltupe pei o le fsuia inga o tupe o ati na e ma le mawalalo le tupe tului whaarvao malo. Ae o le si o manga o ana ala ngā tupe na afia umai lava. Peitai. Na mawhaio na wha mawina le faltupe la na profiti e 5 miliona tala. Ile lua o lua tasi whaatusa le profiti e tolu tesima le valu miliona. Ile tausanga ilumatu. O ta ua lipote le Central Bank. Ile tausanga whaaltupe na pau atu ia iuni o le lua tasi. Na tusa o le to ese valu tesi ma le tasi pasene. O le tamau ainga na afia ina ua tapunia so o tanga mawheo inga. E au fiai ma le sfulua masina mua na afia ile COVID-19 sfuluiva ma o atu ai ile lua se lau ma le fitu tesi ma le 1 miliona ta la atu pele iloloa. Ma o atu ai ile tasi tesi ma le valu fitu piliona o le tamau ainga o le tunuu. E o atu ia mati o le lua tasi. O le leai o ni tulisi e malanga mai o le si fo ile nāsao ile pa o tupe maua. Ile silia ile tausanga. So le tasi tesi ma le fitu piliona. Ile tausanga whaal tupe lua otas tonu lua otas wha. E o mai nei na o leo lava o lo o lato whaia tickets. O aveta avale e solia tu la fono le awal tele. Le toi whamanino mai lea al komsina o leo au pa aulo ngoi tino Filipo na ufisil ngele le tio polensia. O na popolenga o nivala au nao o mai ile le tio. Na ia sao noa na vaesea mai le namta whaioi mai pulenga o whilawa inga le LTA, Land Transport Authority.
ia iu layon lua o lua tasi, ai na toe avatu le lai Seneina o taavale ma ave taavale i le LTA, petai. O le masina o te sema lua o lua tasi sauno ai le minista o leo. Fionga fawalo le fau Harry Schuster o le vaenga leo taavale afi, e tu mawai pea i leo ai o le lestalaina o taavale ma ave taavale faase e atu i le LTA. Ai o le whaamalo sina o le tulafono o taavale afi e tu maulava i lalo le whaamalmalunga ale mtanga luenga leo. E to whaale whanau wa o ngā mātua le aha e atu i le kolisi a le tina ia e seta whale whata o whale lau niu mai e talanoa ai i tāpenanga i le umane o a Sofia Fia ai o le sauni atu o whanau i a onga. I lana tali maina ua o tātou whisilingia. Ua whatutu ngā tāle toi fo i ngā ruenga matiu te masani ai o mātua mo le toi te pena lea o whanau i a o onga i tūtau se leni. O mai a Sofia Fia na telene whaalua i tupe mo tāpenanga SS e pe o asia singa tali ngā malo o sao whai ma whai ngā pātia ofisa mai ua amata tāpena e fo i mātua mo asia singa o fua onga o pili ma le stala whanau i le toi fo ia i a onga le aso ono o le masina fau o Februari. Peta ele ufasalau mai ai nei mtanga luenga wa onga ta longa manganu o le aso lua lima o le masina le neo Januari whaangata umai tusi talo sanga mo avanoa skolsipi mo whanau uma o le tausanga whaambae le University o Samoa. O avanoa skolsipi nei e to tele matua e nau ia mau e la to whanau o le anga i atu le University o le atu tongi ai le mtanga luenga wa onga whapea le malo pili wa onga whanau e whaita wafe tā la i le tausanga pe ata lia le mtanga luenga wa onga tusi tāl sanga e tunatu. O avanoa skolsipi ia e iei fo i tuunga a wha pepa po course papers e ave e lo walo i le semester po le kuata mua ai wha mao nia le mtanga luenga o ngolo pasi uma o na mawhai leo na wha awa watu se ia mai a isi kuata wha lea o onga po le tausanga foi ai a pasi isi pepa ai le manui a isi pepa pe ma walalo ia ni maka na maua ia na toe ava ese lea le mtanga luenga le avanoa skolsipi na tu inatu lo awa noa pea le ofisa wa onga ta longa manga nu mo talo sanga ya no skolsipi a ole itale se fululua ile lima le fiafio le solulu le solua lima o Januari. Ainisio talo sanga o li imta tai u malava lo talo sanga i fia leo e ono amasina e faya i koleninga o le tali mailina le fionga le komsina o mtanga lwengo leo au apa au longo itino Filipo. Terminator so se lau valu sulfa talo sanga na fa aulu mo avanoa sa fa lawi loa o leo le mtanga luenga ma leo fal pui ele atoa se afe o leo lo nga lue nei ile mtanga luenga leo ipolu masavai o el fa mo mal mana onga taona o atu le afe lua se lau ni leo o lo tam fa el mtanga luenga ia laval malo si anga fa leo e sui ai si ali mtamai tai ua malanga i fafo o to tanga ia fo ile ave sel tu la fono na fa sai ona whainga luenga whaatasi ulu ngā li i mamatua ma lato whanau le ofisa o leo. O leisi mafu anga foile na o ese ai malusi ai leo mtanga luenga ona o le nātu la fono. O lo filo mai ai mal tamaita i Samoa i lisi o la fulim tanga te whaieta longa soka le ipo lalangia tamaita ai a le FIFA e whaiei Australia ma New Zealand tausanga nei o le fionga Maria Salamasina. E atoa ia ile to tolu sultolo la fuli mai le lima la fuli so soani ma le aupu e ata ia o fia umai totono le FIFA Team 1 e pe ona fili mai mo le teimi mua e tala wha solpito ta longa soka le FIFA tamai ta e leipo lalangi wa fili aini tamai ta e mo nisi vaenga o le pulenga o ta longa o le ta longa o leipo lalangi mo tamai ta ilu o lua tolo le ta longa lona lua lea mo le tamai ta e o Maria Salamasina inga lue ai sanga lue fo i talonga i falani il fatau sanga taluai mai le fo i le team le OFC sanga lue i fo i le FIFA i lalo lus fulu le ipolo langi lua o lua ma le FIFA i lalo vaenga sulfitu tau sanga tamaita i le ipolo langi lua os fulu valu ma le tele o isi talonga sanga lue fatasiai ma ana pa anga kiwi. Lau Samoa Entertainment TV ma se wha o pōkonga i le aso ataya le alo fo le tua ai wha search for ia.